turabasuhuje mwese aho muherere mukomeze kugubwa neza. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Turababwira ko wazalendo 40 bacakiwe hano mu Rwanda barafungwa ndetse hakaba harimo gushakishwa n'abandi. Ntago ari byo gusa, turaza kubabwira kandi ko ibikubiye mu mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya M23 ndetse na RDC. Turi bubabwire icyegeranyo cyasohotse, tubabwire uko byakiriwe ku mpande zombi. Turuze kujya hariya n'ubundi muri icyo gihugu mu majyaruguru yacyo, tubabwire ko guverineri yashinje M23 kwimurira abanyarwanda mu duce M23 n'ubundi iyoboye. Ese wamenye ko Tshisekedi yahoberanye na mukeba w'ibihe byose witwa Fayulu? Turaza kujya mu Burundi, tujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turaza kujya muri Chad, turaza kuzenguruka tubabwira n'andi makuru menshi agezweho muri aka kanya. Reka rero tugaruke turambura mu kanya gatoya cyane ayo makuru yose. Reka tubabwire ko abiyise wazalendo 40 bafashwe barafungwa. Abantu barenga 40 bari biyise wazalendo bamaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda nyuma yo guhungabanya umutekano w'abaturage bo mu murenge wa Rukara, mu tugari twa Kawangire ndetse na Rwimishinya ho mu karere ka Kayonza. Aba bantu rero bikekwa ko bagendaga bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro n'ibisongo, bagatema abaturage ndetse bakishora mu mirima y'abaturage ku ngufu bakayicukuramo za gasegereti ku mbaraga. Iki kibazo rero kiryo tsinda ry'abagizi ba nabi cyagaragajwe n'abaturage, aho bavugaga ko batagihumeka kubera izo nsoresore dero ko watangaga ngo amakuru yazo ku nzego z'umutekano zahitaga zigira gutya zikamugirira nabi. Nyuma y'icyo kibazo rero inzego z'umutekano zirimo na polisi y'u Rwanda zakoze umukwabo nuko maze zigira gutya zicakira insoresore zigera kuri 40. Hanyuma kandi abandi bafatanyaga nabo bo bagira gutya baratoroka, ariko bakaba barimo guhigwa nabo bukware. Ibi rero byaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamdun Twizeyimana, wavuze ko babacukuraga amabuye y'agaciro mu kirombe cya kompanyi yari yarafunzwe, maze mu gihe bavuye kuyacukura bagahungabanya umutekano w'abaturage. Kugeza ubu rero hariho igikorwa cyo gushakisha abo bandi batorotse kugira ngo babiryozwe kandi ngo bakomeze kugira gutya bacungira kugira ngo kandi bakomeze kuba bacungira umutekano abaturage. Abo bose rero ngo bagomba kubyozwa amabi bakoreye abaturage nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CP yabitangaje. Polisi rero irasaba abaturage kujya batangira amakuru kugiye kugira ngo ibibazo nk'ibi by'umutekano muke bikemurwe hakiri kare. Reka dukomereze amakuru yacu hariya muri Qatar. Tubabwire ko muri iki cyumweru Qatar yashyikirije umushinga w'amasezerano y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane amena amaraso agasenya igice cy'Iburasirazuba bw'igihugu. Impande zombi rero zahamagariwe kugisha inama abayobozi babo mbere yo gusubira ku meza y'ibiganiro. Umushinga rero wubakiye ku ngingo nyinshi, ariko reka tubabwire kuri izi ngizi zasohotse. Aha rero ingingo ya mbere harimo guhagarika imirwano hagati y'ingabo za RDC n'inyeshyamba za M23. Ingingo ya kabiri bavuganye cyangwa se baganiriyeho hariho kuvana buhoro buhoro ingabo za M23 mu turere zafashe mu burasirazuba bwa RDC. Ingingo ya gatatu harimo kwinjiza igice cy'abarwanyi ba M23 mu gisirikare cya Kongo ngo nyuma yo gukora ubugenzuzi. Icya kane ni uguha imbabazi abanyamuryango ba M23 batagize uruhare mu byaha bikomeye cyangwa se ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Icya gatanu ni ukugarura ubuyobozi bwa leta ya Kongo ngo ku butaka bwigaruriwe n'inyeshyamba za M23. Uwa gatandatu ni ukugenzura ibikorwa by'ubukungu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hamwe no kugenzura mpuzamahanga cyangwa se ibikorwa bikorwa n'amahanga bikorwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya karindwi ni ugushyiraho uburyo bwo gukurikirana bikagirwamo uruhare ariko ngo na Katari ndetse umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo ukabigiramo uruhare ndetse na Loni. Abo bose ngo bakagenzura ibyo bikorwa uko bizaba birimo gushyirwa mu bikorwa.
nubwo rero bikubiye mu mushinga w'amasezerano byagaragajwe birambuye kutizerana bikomeje kuba hagati y'impande zihanganye. Kinshasa rero irasaba ko M23 yakurwa burundu mu bice byose yigaruriye kandi nikozwa mu buryo ubwo aribwo bwose kuvanga igisirikare ibona ko byabangwaruye uguhubuka. M23 rero ku ruhande rwayisaba garanti ya politike n'umutekano igashinja guverinoma ya Congo kutubahiriza ibyo ngo bari barasinyanye mbere. Bivuga ko benshi mu ntumwa z'impande zombi bavuye i Doha barakajwe cyane n'ibikubiye mu mushinga w'ibiganiro cyangwa se umuvuduko bigendaho, cyane cyane ko M23 yamagaza n'intumwa zayo yari yohereje muri Qatar babwira ko bagomba guhita bataha kubera ko ziriya ngingo z'ingenzi bagomba kuganiraho ngo babonye ari ibintu bikomeye kandi badashobora kugira gutya ngo babyemere, cyane cyane ko harimo icyifuzo kivuga ko M23 igomba gusubiza ibice byose yafashe kandi ikabikuramo abasirikare ikabisubiza RDC. Ese RDC iyo izabyemera, ariko yo yamaje kuvuga ko idashobora kubyemera. Harimo n'ikindi kivuga ko bagomba kuvanga ingabo bamaje kugenzura M23 kuko niba ari abakongomani, ariko ibyo nabyo leta ya RDC ikaba yabyanze. Ibiro bikaba bikomeje gukurura umwuka mubi, ariko ikigenderewe cyane ni ukuvuga ko M23 yakurwa mu bice byose yafashe, ibyo bice byose bikongera bigasubizwa leta ya Kinshasa. Sinzi rero niba M23 izabyemera. Muze kutwandikira namwe mutubwire uko mubyumva, ariko nguko ibyavuye muri Qatar uko bihagaze. Gusa biragaragara ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ho biragaragara ko rwose nta kibazo cyane byabatera, ariko kuri M23 kuyaka ibice byose yafashe yarwaniye yaruhiye ni ikintu gikomeye cyane, mbona ko badashobora gupfa kwemera. Ari nubwo uyu mushinga ushimwa nk'intambwe y'ingenzi, umushinga w'amasezerano n'ugaragaza impinduka zifatika. Ubwoba rero bukomeje kuba bwose ko amakimbirane azakomeza bitewe n'inyungu ziyongera, cyane cyane mu mutungo w'akarere burimo coltan, zahabu ndetse na lithium. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho muri Nord Kivu, guverineri yashinje M23 kwimurira abanyarwanda ngo mu duce imaze gufata. Yavuze rero ko intambara zangije byinshi birimo ibikorwa remezo, ubukungu ndetse imishinga y'iterambere igahagarara, n'abaturage benshi ngo bakaba barishwe, abandi ngo bakavanwa mu byabo bagahunga. Ikindi guverineri Kakule yagaragaje intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yavuze ko hari abanyarwanda benshi barimo kwimurirwa mu bice byafashwe na M23, ibintu yise ko ari igikorwa giteye impungenge ku busugire bwa leta ya Kongo. Yabwiye intumwa za EU ko ibyo bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'abanyekongo ndetse bikaba bishobora guhindura imiterere n'imiturire y'abaturage mu turere dufitwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ambasaderi witwa Nicolas Beranga yemeje ko EU ishyigikiye ubusugire bwa RDC, maze atangaza ko EU izakomeza gutanga inkunga mu by'umutekano, ubutabazi n'iterambere, kandi ko bagiye kongera ibikorwa by'imfashanyo mu bice bitagerwamo n'inkunga mpuzamahanga. Akaba yongeyeho ko ifungwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma kuva cyafatwa na M23 mu mpera za Mutarama 2025 byagiye bigorana kugeza inkunga ku baturage bayikeneye, kandi akavuga ko hari ikibazo cy'ibura ry'imiti, gusenywa kw'inkambi z'impunzi no kwibwa kw'ibikoresho by'abagiraneza. Guverineri Kakule yavuze ko kuba icyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyari muri Beni byatanze icyizere ku mutekano w'abaturage, aho hanatangiye ivugururwa ry'ikibuga cy'indege cya Mavivi. General Major Kakule yavuze kandi ko azakomeza kugarura amahoro mu ntara ya Beni, ashyira imbere gahunda zo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ngo ari abarwanyi. Hagati aho ngaho reka tubabwire ko Tshisekedi yahoberanye na mukeba we w'ibihe byose witwa Fayulu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye anagirana n'ibiganiro n'umunyapolitike witwa Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Kuwa kane tariki ya 3 ku kwezi nibwo Tshisekedi yakiriye Fayulu n'abari bamuherekeje bo mu biro bye. Uyu munyapolitike yaherukaga gusaba Felix Tshisekedi ko bahura bakaganira uko barokora RDC ibyago bibangamira inzego ndetse n'ubusugire bwayo. Ni Fayulu rero wasabye
basabye Tshisekedi umuhuro mu gihe bombi bari basanzwe badacana uwaka nyuma y'uko umwe yibye undi amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2018. Amafoto rero yashyizwe hanze na Presidence ya RDC yerekana Tshisekedi ahoberana na Fayulu ubwo yamwakiraga mbere yo kumubwira ati nishimiye kukubona kandi tugiye kuganirana umutima ufunguye. Ibiganiro bya Tshisekedi na Martin Fayulu byamaze amasaha hafi 2. Uyu munyapolitike rero ukuriye ihuriro Lamuka mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma y'uriya muhuro yavuze ko mu byo yasabye Tshisekedi ari uko yahura vuba na bwangu n'abamusenyeri bo mu nama nkuru y'abepiskopi gatolika ndetse n'abapasiteri ba ICC bagashakira hamwe umuti w'ibibazo byugarije Kongo. Ati iki gihugu kiri mu bihe bigoye cyane, turibasiwe ahantu hose, dukeneye ubumwe bw'igihugu. Ati rero naje kumubwira ko tudafite ibisubizo 36 ahubwo ko tugomba kuba umwe. Yakomeje agira ati bijyanye n'ibibazo byose dufite, ibibazo by'imibereho, ibibazo bya politike n'ibibazo by'umutekano, igisubizo ni ibiganiro mbonezamubano. Ati rero nasabye perezida gukora ibishoboka byose kugira ngo abonane n'abepiskopi ba Senso n'abashumba ba ICC kugira ngo turebere hamwe igihango cy'imibereho basaba. Nubusaba rero perezida wa RDC ngo yemeye ko agomba gutangaho igisubizo byihuse. Martin Fayulu yahuye na Tshisekedi mu gihe kandi yari yarakunze kumushinja gusenya RDC no kugurisha iki gihugu kubera ko nta bushobozi bwo kukiyobora ngo afite. Ngayo nguko rero Fayulu yemeye ahura na Tshisekedi nubwo ari umwanzi we, ariko ngo nta mwanzi muri politike, cyane cyane iyo ngo umwanzi wawe yemeye ko musenyera umugozi umwe wo kurwanya abandi banzi bawe uba ufite. Ngayo rero nguko uko byifashe aho ngaho. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi, aho mu Burundi imbonerakure zitavugwaho, aho imbonerakure hari mu gihugu cy'u Burundi zirimo kuvuga iterabwoba mu matora yatangiye muri icyo gihugu. Amasaha make rero mbere y'amatora y'abadepite yo kuri uyu wa 4 tariki ya 5 Kamena mu midugudu myinshi y'intara y'Ibitoki mu majyaruguru y'u Burundi, abatuye mu bice bitandukanye cyane cyane muri komini ya Buganda, Mugina, Rugombo baramagana ibitero bya nijoro byakozwe n'imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi bwa CNDD FDD. Ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ihohoterwa byateguwe bivugwa ko byibasiye abatora babonaga ko begereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane ishyaka CNR. Abatangabuhamya bakavuga ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo kuwa 3 rishyira kuwa 4. Amatsinda y'imbonerakure ngo yazengurukaga imidugudu agenda inzu ku yindi nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga. Umuturage rero wa Buganda yagize ati batubwiye neza ko tugomba gutora CNDD FDD, ngo bitabaye ibyo tukamenya ikidutegereje. Mukorera amakuru aturuka mu nzego zibanza bitangaza abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi bambuye kugahata amakarita y'itora, cyane cyane abakekwaho kuba bashyigikiye CNR. Havuzwe kandi ibibazo by'ihohoterwa ku mubiri. Abandi baturage bavuga ko bahawe amafaranga agera ku 5,000 y'amarundi kugira ngo batange amajwi kandi bagerageze gutanga ruswa, bavuga ko ari ubukangurambaga bw'amatora. Ariko igiteye ubwoba nk'uko abatangabuhamya benshi babivuga ngo ni gahunda itunganijwe y'ibi bikorwa bya nijoro. Umwe mu bayobozi ba CNR i Rugombo yagize ati birasa n'ingamba zahujwe neza zigamije gucecekesha hakoreshejwe ubwoba. Mu guhangana n'ibi birego rero amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi yahagurutse, bakaba bahamagarira komisiyo yigenga y'amatora hamwe n'indorerezi zo mu gihugu ndetse n'abanyamahanga guhita ngo babatabara. Ku ruhande rwabo ariko abayobozi b'imbonerakure bamaganye ibyo birego. Umuyobozi w'imbonerakure muri Mugina yagize ati ibi ni ibihuha byateguwe kugira ngo biteshe agaciro isura yacu. Twizeye rero ko tuzatsinda, nta mpamvu yo gutera ubwoba umuntu uwo ari we wese. Abarundi rero batangiye gutora kuri wa 4 tariki ya 5 Kamena mu gihe abaturage benshi baca ibitoke bagaragaza ko bafite ubwoba ku mutekano wabo. Imbonerakure rero zikaba zigenda n'imbunda, murabibona no kuri amafoto nabahaye.
bafite imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya bari mu baturage, nta kibazo na gito rwose bifitiye. Reka tuve mu gihugu cy'u Burundi tujyana mu gihugu cya Chad, tubabwire ko Chad yimuye kuri Trump. Leta ya Chad rero yahagaritse gutanga visa ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gusubiza iki gihugu ku cyemezo giheruka gufata cyo gukumira abanyacade ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa gatatu tariki ya 4 nibwo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gukumira mu gihugu cye abaturage bo mu bihugu 12 birimo Chad. Trump rero yafashe icyo cyemezo mu rwego rwo gukumira icyo yise ibyihebe ngo by'abanyamahanga. Mugenzi we wa Chad rero witwa Marshal Mahamat Idrissa Deby Itno abinyujije ku rubuga rwe rwa Facebook yatangaje ko nawe yatanze itegeko ry'uko nta munyamerika n'umwe ucyemerewe guhabwa visa. Mu magambo yagize ati, nategetse guverinoma kugira ikikora ikurikije amahame yo gusubiza ihagarika itangwa rya visa ku baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yunzemo ati, Chad ntifite indege zo gutanga, ahubwo ifite amadolari yo gutanga, ariko ifite icyubahiro n'ishema. Uyu mugabo rero yavuze aya magambo akakaye cyane. Usibye Chad kandi reka tubabwire ko ibindi bihugu abaturage babyo bakumiriwe muri Amerika ni Afghanistan, harimo igihugu cya Birmania, Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, harimo igihugu cyitwa Eritrea, hakabamo Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani ndetse na Yemen. Inyandiko zashyizwe hanze na Perezidansi y'Amerika ya Maison Blanche kandi ivuga ko hari ibihugu 7 abaturage babyo Trump yakumiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kuko bateje ikibazo gikomeye iki gihugu. Ibyo bihugu rero harimo Burundi, akabamo Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan ndetse na Venezuela. Murumva ko rero Donald Trump yafashe ibyemezo, ariko Chad nayo ikaba yafashe ibyemezo kavuga ko itazongera gutanga visa ku bantu bashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gusubiza icyemezo Donald Trump yafashe cyo gukumira abaturage ba Chad kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko uyu muyobozi yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ati Chad ntabwo ifite indege zo gutanga, nta nubwo ifite amadolari yo gutanga, ngo ariko ifite icyubahiro ndetse n'ishema, akaba ari cyo rero ngo Chad irimo kurwanira. Sinzi rero reka turebe iryo hangana rya Chad na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo rizatanga, icyo akora biragoye cyane. Hagati aho ngaho rero reka duvuye aho ngaho duhita dukomereza kuri aya makuru arimo kuvuga hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubabwire ko zabyaye amahari hagati ya Trump ndetse na Elon Musk. Umwuka ukomeje kuba mubi cyane hagati ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Elon Musk nyuma y'uko uyu muherwe bari banasanzwe ari inshuti anenze itegeko ryerekeye ingengo y'imari riherutse gutorwa. Umubano w'abagabo bombi cyakora wari usanzwe urimo agatotsi kuva ubwo Musk yarekaga inshingano zo kuba umuyobozi w'ikigo gishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'umutungo wa leta agasubira kuba rwiyemezamirimo. Ibintu rero byarushaho kuba bibi cyane ubwo ubutegetsi bwa Trump bwafataga icyemezo cyo gutanga nkunganire ku misoro irebana n'imodoka zikoresha amashanyarazi, kandi ariho Elon Musk yashoye imari nyinshi binyuze muri Tesla. Ibi rero byafashaga Elon Musk kugurisha imodoka nyinshi kuko nta misoro ihanitse zari zarashyiriweho, ndetse akimara kubibona yatangiye gushaka uko yanyura ku bagize inteko nshinga amategeko ngo batazatora iyo ngingo, ariko ntibyamuhira. Elon Musk ariko kunenga itegeko ryerekeye ingengo y'imari riheruka gutorwa ko rigamije gusenya Amerika, asaba Donald Trump ko yasaba abasenateri bo mu ishyaka rye ry'aba Republike kuri sesa. Uyu mugabo rero mu kiganiro aheruka guha CBS yashinje Donald Trump kumutenguha, yinubira ko gukoresha amafaranga menshi arimo yasowe muri nkunganire byongera igihombo cy'ingengo y'imari. Yunzemo ati, itegeko rishobora kuba rinini cyangwa se ryiza, ariko sinzi niba rishobora kuba byombi.
kuwa kane rero ubwo perezida Donald Trump yakiraga chancelier w'Ubudage witwa Friedrich Merz, yavuze ko iri yategeko we na Elon Musk bapfa ngo ari ryiza cyane ndetse rikaba urufunguzo rwa gahunda y'ibyo yemereye abanyamerika ubwo yiyamamazaga. Yabwiye abanyamakuru ko yababajwe cyane na Musk ndetse ko umubano wabo utazigera wongera kumera ngo nk'uko wari umeze mbere. Ati naratunguwe, narababaye cyane kubera ko Elon Musk yarazi neza ibikubiye mu itegeko kurusha undi wese. Trump yunzemo ko byanga bikunze Elon Musk afite ikibazo. Perezida wa Amerika kandi yifashishije urubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social yavuze ko Elon Musk yasajijwe n'icyemezo yafashe ku modoka zikoresha amashanyarazi. Umuherwe yahise yandika ku rubuga rwe rwa X ashinja Trump kuba indashima nyuma yo kumufasha no kumuba hafi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka ushize wa 2024. Ati iyo atabange Trump yari gutsindwa amatora, abademokrati bakabaye biganje mu nteko ishinga amategeko, naho muri Sena abarepublike bakabaye bari hagati ya 49 na 51. Mbega ukuntu ari indashima. Musk kandi yavuze ko Trump atigeze na rimwe amwereka ibikubiye muri iriya tegeko, avuga ko ibyo Trump avuga ari amahomvu. Yunzemo ko kibabaje ari uko ryemejwe mu gicuku ndetse mu badepite baryemeje ngo hakaba nta n'umwe wanabanje gusoma ririya tegeko ribangamiye umuherwe Elon Musk. Ngayo nguko rero aba bagabo barakoranye igihe gito cyane, Elon Musk ashoramo amafaranga ariko birangiye bano bagabo bashwanye. Nguko ikitwa politike uko gikorwa, buri wese abareba inyungu ze undi akareba ize. Reka rero aya makuru yacu duhita tuyasoreza hariya mu gihugu cy'Uburusiya. Reka mbabwira ko Uburusiya bwagabye igitero cya drone i Kiev kigahitana abantu 4. Uburusiya rero bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote hirya no hino muri Ukraine mu ijoro ryakeye, gihitana nibura abantu 4, gikomeretsa abandi 20 mu murwa mukuru Kiev nk'uko abayobozi ba Ukraine babitangaje kuri wa gatanu. Ikigo cy'igihugu cya Ukraine gishinzwe ubutabazi cyatangaje ko Ukraine yongeye kugabwaho igitero kirimo indege zitagira abapilote n'ibisasu bya misile. Abakora ibikorwa by'ubutabazi bari muri ibyo bikorwa ahagabwe ibitero bitandukanye mu mujyi hose. Umuyobozi w'umujyi wa Kiev witwa Vitali Klitschko yavuze ko abantu 4 bamaze kwemezwa ko bapfuye mu murwa mukuru, abandi 20 bakomerekejwe, 16 muri bo bakaba bakiri mu bitaro. Ibitero bikurikiye gasopo yari yaratanzwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo yavuganaga kuri telefone na Donald Trump, aho Kremlin yatangaje ko izihorera nyuma y'uko indege za Ukraine zisenye ibirindiro by'indege z'intambara z'Uburusiya mu bitero iheruka kugaba imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Reka ayo makuru rero mitenye fatanya n'aya ngaya nayo sinayasiga, mbabwire ko igihugu cya Israel cyemeje gukomeza kurasa Libani kugeza yambuye intwaro umutwe wa Hezbollah. Ku mugoroba kuri wa kane rero tariki ya 5 Kamena, Israel yagabye ibitero byinshi mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut. Israel kandi yavuze ko yibasiye ibirindiro bya Hezbollah nyuma y'umuburo kw'abaturage ku baturage wo kuva muri ibyo bice Israel yarashemo. Nk'uko rero umunyamakuru wa RFI uri Beirut witwa Paul Khalife abitangaza, ibitero ngo byabaye mu gihe Abayisilamu biteguraga kwizihiza umunsi mukuru w'igitambo witwa Eid al-Adha kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Kamena. Colonel rero witwa Alivichei, umuvugizi w'ingabo za Israel ushinzwe abaturage bavuga Icyarabu, yabitangaje kuri X, yavuze ko ingabo za Israel kuri ubu zigaba ibitero ku bikorwa by'ishami ry'ingabo zo mu kirere za Hezbollah inite 27 mu nkengero z'amajyepfo ya Beirut. Akaba rero yatanze umuburo wo kuva mu mudugudu wa Ein Kana uherereye mu majyepfo ya Libani, nk'uko nko mu birometero 20 uvuye ku mupaka wa Israel, mu gihe hateganywa ibitero
ku bikoresho by'umutwe wa Hezbollah. Ubwo rero murumva ko Israel ikomeje ikintu cyitwa ibitero ku mutwe wa Hezbollah, ariko ari nako igira gutya ikarasa hariya i Beirut muri Libani. Israel yagize iti nta mutuzo uzaba i Beirut cyangwa se gahunda cyangwa se umutekano muri Libani mu gihe nta mutekano uhari kuri leta ya Israel. Amasezerano agomba kubahirizwa, kandi niba mudakoze ibikenewe tuzakomeza gukora, kandi n'imbaraga nyinshi cyane tuzabarasa uko bishoboka kose. Perezida wa Libani rero Joseph Aoun na minisitiri w'intebe witwa Nawaf Salam bamaganye cyane ibitero bya Israel byibasiye inkengero z'amajyepfo ya Beirut, banamagana urugomo rukabije no kurenga ku gahenge hagati ya Israel n'umutwe ushyigikiwe ndetse na Irani. Ngayo nguko rero Israel yakomeje kubaburira, bakomeza kuvuga ko nabo bazarwana. None Israel yagize gutya ihita ihagaba ibitero, ndetse yavuze ko ikomeza kurasa hariya muri Libani kugeza igihe ngo izasenya umutwe wa Hezbollah, cyangwa se Libani igafata icyemezo cyo kwaka intwaro umutwe wa Hezbollah. Israel rero ngayo nguko ikomeje kurwanya urugamba n'ibihugu byinshi bitandukanye. N'ibizarutsina ntabwo tubizi, ariko kino gihugu nubwo ari igihugu gitoya, ariko gifite imbaraga ku kintu kigendanye n'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibitero by'ikoranabuhanga. Ngayo nguko reka tubashimire, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Njyewe ndi Emmanuel Nshimiyimana.